بفیسی رادیوی دنگی گلدبن. جنابندان چنا رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجای رو 11/4/2024 پنجشنبه ل آمده ساعت 16 ل بروکسل ساعت 14 امنو چه ودای پیشکش بکندم دم آزادی رو براپوی برگودان ایجال اوروپای که جدیکی اوروپا لکلنه بانکر بانگا مش آزادیه یا حفظه ثبات گر پشتی نوچه اما یکمین امی برفریا وی نوچه بوره پاروه بکن نالیدن دخواست اجبو آزادیا ربر عبدالله جلان جواکن جدا لحف کم کرن دبیجه اکادمیسین فلورنسیا گارشیا لزانیگاه فدرال ریو گران یا برزیلیا مموستیا دکه ول سر پارادایگمای ربر عبدالله جلان لقاد اکادمیک کار دکه تکداری مجاری جان فراخبی اکادمیسین فلورنسیا گارش آنی زمان کو و د سال 2015 ده تکوشن آزادیا کرد ناسکریه او گوت ربر اوجلان برسوک باش پیشکشی پرسا امکینه دکه و رین تکوشن آواکران نتویک دموکراتیک پیشکش دکه افجبو اکادمیسین و زانستین جهانی گلیکی گرینگه لدیجی سیستمی که دولت لسر هر جره جهی کاری آواده که نخشارین آزادی آماده کرنه گارش دست نشان کرد که تکوشنا جنین کرد دیروکیه و لهر دورا جهانی تناس کرن تکوشنا جنین کرد باندوره لجنین جهانی دکه تسپیتا ربر جلان کد بیجه دویژن ببن پیشنگین شورشه گلکی گرینگه ام گرینگیا وی که هر روش هین بهتر دبینن و فهم دکن گرینگیا کو اوجلان ده شورش آجنه جبو مجنان هیویه که گلکی مزنه گواش بال کشان سر پنگاوا کو ده جوت مه جبو آزادیا اوجلان و چاره سریا پرسکریکا کرد دست بکریه او گوت اوجلان مخاطب چاره سریا پرسکریکا کرده به تجدید کردن اوجلان دخوازن ریل بر چاره سریا پرسا کرد بگرن لو ما کامپانیا جبو آزادیا اوجلان گلکی گرینگه کامپانیا دبن همان دمیده در فتح دیده کو امروی راس ادارات ترک ناس بکن جبو دیالوگا کنو آزادیا اوجلان اساسه کامپانیا جبو آزادیا اوجلان ده همان دمیده نشانی مدا کو جواکن جدا دکارن بچرنگی جبو دخوازه که هف بار سفربر بکن گرینگیت کوشنا اینترناسیونال جی خونیشان داده دولت ناسمه ما جهید کن و لهمبری ویکی گلکی گرینگی کو مروف لهف کام ببن و تکوشنا هف بار بمشینن گرلان یجاستاره لسر سارا ساکن جانسز آخوین گوتن سارا شوقامه گرلان یجاستاره دلیل بوتان و مدیا کوبر بسات کشرا سارا و شریخه کرن من نهی چله سالوگر شدت اول سارا سالوگر شدت اول دا بجنا خادت توینن ببیرتینن تشخصی وان دا اولین شهید هوایی هم ببیرتینن بلکی دیسا همان شوازی نهی چله شهادت اول اوینگوی و هر دو اولین خورجی پیرا پیکاتن آرمانجا داگرکریه او کو ده شخص پیشنگی جندا ده شخص خداوند می جندا توایی جنین دنیای تونه بکن ایرادا وان ضعیف بکن و مأوکی حرکت جن تونه بکن ضعیف بکن طبی که آرمانجی دشمن تجاری ناچه سری شهادت وانج بوی مد به معنویت که کو هم بکاربن تولبون و سکن خواه های او ایریشین دجمن والا در بخ امجی بوی رحین ها لسر پیانن رحی وانجی ما بلندتر دکه و ما خورتر دکه دیسا شخصی ده حرسی اول شهیده تبایی شهید شورش هم ببیرتینن امی به رحی وانا سرکفتنه مسوگر بکن جبو کراستی جن برخوادنی اوالا من اول سارا یا به سالانه یعنی جوار وک
اندویجی آستانگی کی دعوا کردن افج مثلا به صدام کو ان چه قصه پیشنگ و طالبات و گیجن پیشنگ کردا هدف بگیرن او قصه بگیجن آرمان جخوا ان بو صف کراندنه و چه بو اما نزانیم کو راستی کو هر چه قسم بدل چه قسم لازم بدن امی طول و ماستر راکنه hani evji bu sedem ku em hani vek tevger ajın hedi peşkavê tekoşina xwe mezintir bikin tekoşina xwe hîna xurtir bikin rastî tevger ama hedef digerin ev bedelên mezin ji bo me kînek nefretekê hîna mezintir dava kirin ev ji tekoşina me xurtir dike tevlîbûna me xurtir dike em ji bi vê vesileyê bi salvegera şehadeta hevala bi bîrtînin em bi şerê xwe de va hani vê kîn û nefretê bidin xwe kirin. آماده بود؟ نه آماده است یا نبودم؟ چه این دوازده مرگودان نجات دم پارتی لآمده وی اکشمی به پیش بجارتران ستارت خباتین هر بجارتنه دده رخصنا پارتی آوکیوی و دموکراسی یا گلان دم پارتی آمده تکدار هر بجارتنه هرمی ین سیه که آداره داخویانی دا چاپ منیه د داخویانی اویس به هات داین ده دیار کرن وی اکشمی چاردی چله لآمده و پیش بجارتنان برنامزتان پیک بین و بانک لگل هات کرن کو جبو قیومین AKP MHP پاشته بشینن هر کس دنگ خواه بکار بینه و خودی لنامزتین خواه درکوین. Yüzlerce adayımız demokrasi şöleni olan ön seçime hazırlanıyor. Ve her adayımız sadece aday olmak için değil, faşist zihniyete bir karşı duruş sergilemek için başvuruda bulunmuştur. Buradan halkımıza çağrımız, pazar günü yapılacak olan ön seçimleri 17 ilçemizle birlikte sahiplenip delegelerimizle birlikte sandık başında olmalarıdır. Seçim startını bu şekilde pazar gününden itibaren hep beraber vereceğiz. Emi qayyumi qiriş ser irada gelê Kurd îpotek bûne emi vana giştikî bişîrin. Emi irada gelê Kurd emi xwedî derkevin ber seçimê du seçimê jî. Boy qayyumi qiriş nê xebatkirin nê avakirin şi ji me were emê bikin emi qayyumi qiriş bişîrin. برنامه شهرداری وانی جی د وشن ازندی ده خودان ناسکرن دم پارتی به برنامه مد اخون بوشن ازندی برنامه شهرداری وانی دان ناسکرن برنامه به مدیراتوری روزنامه وان سردار آلتان هات پیکانین ده حساب مدیا سانال و یوتیوب یندم پارتی ده جی هات و شاندن و به دوره برنامه جبو برنامه شهرداری مردین و آمده جی و پیکانین Merkezcedeki Avrupa Köln'e bankır got veren tevlimeşa azadi bebende çarşıva pengava jrebe raporu azadi je perskreka kudre çareseriya siyasi de le bajarı Köln'e Almanya'da xuyani hate dayin لسرناوی کجدکی اروپا انگین سوین داخوانی دا و جهر کسی خواست که روژا حفده سباته تبل مشا آزادی یال کلنه ببن. هنجی بالی دیشن سروی برخودانی ان چپرین او شریل چپرین برخودانی لزاب متینا آواشین لخاکور که دبیجن جبو ام ببن لایقی وان هفرین خوان هوالین خوین لچپرین برخودانی شردکن لیکجار.
برگودانجان نوچه خلطی که تکنیکی که وشانی ام بانگا دم پارتی ام ببرن بانگا KC'deki hem dubare dikin. KC'deki Avrupa lükürne bankır got werin tevlimeş azadiye bibind çarçeva pengava jire be rapora azadiye ji perskrika kudre çareseriya siyasi de li bajarı Köln Almanya daxuyani hate dayin li ser navê KC'deki Avrupa engin seven ku daxuyani da ji her kesî xwest ku roja hevdê sibatê tevlimeş azadî ya li Kölnê bibin em nûçeyên xwe din dorî de berdewam dikin. Mehmet Said Yıldırım ku 28 salın girtiye anjiyo bu girtiye siyasi Mehmet Said Yıldırım ve hafte 1 sali ku li girtiga tipa feya kırıkları tegirtin Hecde kanunu 2023 rakirin nexweşxaneya devleti ya Atatürk'e Şilyurt anjiyo bu. Mehmet Said Yıldırım li ser daxwaza riber Abdullah Öcalan bazê adara 2015 di çarçeva peywira sekreteriyayê de biribûn girtiga tîpa feya bi ewlekariya bilind ya îmralı û neh roj pişre 25 adarê de bi sedema pirsgirêkên xwe yên dil sewkê girtiga tîpa feya Boliyê bûbû. Ji sala 2018 ve jî li girtiga Kırıklarê dihije yek kesî de ye. Brayemî Hasan Yıldırım got rewşa Brayem'in roj bi roj xerabtir dibe û banklara giştî û partiyên siyasî kir ku ji bo bidawîkirina vê bêheqûqiyê bihîsyar bin. Lalê din Gülser Özbay piştî 30 salan ji girtîgehê hate berdan got em bir xwedanê mezintir bikin. Gülser Özbay ya 63 salî li girtîgeha jiraniya Şakranê de hat girtin piştî 31 sal û 6 mehan tehliye bû. Gülser 12 tîrma 1992 yan li Agriyê hat bin çavkirin û girtin. Dadgeha Ewlekariya Devletê ya Qeyserî bîdaya xerakirina yekitî û yekparetiya devletê cezayê müebbetê lêbirî bû. Di pêvajiya 31 salan de bi rêzê li girtîgehên Agrî Nevşehir Erzurum Midyat û Bayburdê ma. Di 5 salên dawî de jî li girtîgeha Şakranê hat ragirtin. Gülser Özbay ku îro hate berdan li pêşiya girtîgehê ji hêla endamên malbatê rêveberên rêxistina Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî û navçeya Alî Axa endamên Komeleya Piştgirî û piştevaniya bi malbatên girtî hukûmxwaran re ya Egê Tuayder û dayikên Aştiyê ve hate pêşwazî kirin. Gülser pişre wê biçe bajarê xwe baz zêda Agrî. Gülser xuşka girtiya nexweşa Penceşerê Fatma Özbayê ku hêjî girtiye. Araçlarınıza binelim. Hadi. Bak bu şabuna ve belki şapkalarını azad edine kenan naşi serbestiye ka izafidir. Sevkatın dırdanı, hazara valan dırdanı, biçimini dırdanı. Kuş karabı. Yani rastı ehvame derketin ama usa bir şabun ekmeğine lazım kan derketin tiştekine başı ve bir tepişin derbaya insanı ben dervar. Milletime dervar. Bindirci hemane bir parça ki Kurda hepsine em tiştekine aletli benim berku diyar u kilit yavan önce hındır derhi ma heye kan ma heye bir ma heye heval irada ve Xudan'dan derketine bune bedavi ketine dirime çekine irada bu işi işte anlar ne verime hakkında hepsi. Qadên Kurdistanê tevên qadên Avrupayê da jî bênaber berdevam dike û dixwaze tecrîtê bide berdevam kirin. Em meha sibatê jiyan dikin. Vidê sibatê jî bi pêşengtiya tevayê rêxistinên me. TCKE, KCDKE û tevayên rêxistinên me Avrupa ew ê meşekî girseyî li Kölnê li vî bajarê ew ê tecrît werê şermezar kirin, qoplo werê şermezar kirin. Bi vî biryarê xwe ew ê berdevam bikin, her sa gelê Kurd roj bi roj mezin dibe. Çünkü 25 sale tecrit jiyana Kurda bin tecrîtê de ye. Rêber Apo bin tecrîtê de ye. Nasnama wî, zimanê wî çanda wî bin tecrîtê de ye. Her sa gelê Kurd roj bi roj mezin dibe.
ام بانگوازی خود تباین سازین رخصتنن نوا وی komploydacı girtine 25 sale vi tecrit be naber dedim berdevam kırne bangavaziya mecvanem des je tecrit berdin je boyu ekip tebay gelinme dost enme bir milyonan em xabiyinin bir milyonan o havde mehe le bajari Köln'e emi tecrit bişkinin emi reber apo fiziki azat bıkın. Bişi serok Apo bişi serok apo. برگودانش او داخلانی کوویس بهج علی که جدیدکی لأوروپا لکلنی هات داین بوم امروزه خود دومینن لکرمانشاهی کرده که دبن چاوانده هات قتل کرن کرده بناوی پیمان عبدی کو بیدایا بریا دروژان لباجار کرمانشاهی روشلات کردستانی به پلیسان را پفچویه هاتی بنچاف کرن بی اشکنجه هات کشتن پیمان عبدی 35 سالی باوی 2000 ده انجام اشکنجه دبن چاوانده پشتی کوکت کما برن نخوشخانه لشکری بجیشکن لنخوشخانه لشکری جمالبات را راگهاندن کو جبر انجام ضربه جسمه کی هشک کول سر عبدی کتیه جان خوش دستای یکین اولهی ایرانی ادعا کرن کو دما عبدی لناوندا بنچاف کرن خوارن دخوار فتسیه جان خوش دستای لگوری دانین سازین مافین مروان ده سال 2023 ده حیش کرد هریکم 11 گرتی بیشکنجه لگرتیگن ایران و روشات کردستان جان خوش دستانه لالیدن روشلات کردستان زاروک کجی جبر شری به چک جان خوش دستال پاریزگاه ایلام یا روشلات جبر شری دنابرا دو کسان ده زاروک بناوی نیکا احمد زاد آش سالی جان خوش دستا و دایکا وی جبریندار بو هادیار کرن شل تاخا چال سرایال پاریزگاه ایلام درکتیه دماکو زاروک و دایکا خواه دهمان جهیره درباست بون کتنه برگولیان پولیسین ایلامی گوتن کو هر دو کسین شرکرنه رویانه لکرکوکی شانده رخصتن جنان سردانا کنی چلاکه ولاتین تاخا نوروز کردین تاخا نوروز کو ابده روزن لدیجی داگر کرنا مال خواه دنوا چلاکه دنه شانده اج رخصتن جنان با ارمانجا پشتوانی اج با چلاکوانان سردانا کنی چلاکه کرن و هولین داگر کرن شر مزار کرن ارتش عراقی ابده روزن کتی نوا تاخا نوروز یا کرکوکی دخوازه خلق کرد مالین خواه والا بکن ارتش دخوازه مالین کردان ده مالباتین عربین بیانی باجر بجیبکه نه هفت خانیان لطاقه جاری لشکرین عراقی و به وسایتین زرخی هاتنه داگر کرن لبرانبری وی هودانی خلق تاقه کنفدایه و لبرخواده ده شانده اجری خسن جنان کو سردانا کنی چلاکیه کر همو هودانی لدیجی اراده خلق کرکوکی به تایبتی داگر کری ارتش عراقی یاکوف ده روژن لدیجی کردین تاقه نوروز دوده هولده ده شرمزار کرن اندامار خسران جنین آزادین کردستان رجاکه روناک مجید گوت بارماجا خراب کرنا جیان هفوش هر جاره لدخل کردان هولا عرب کرنه دیدن اونچه داوی دادگاه عدالت یا نابنتوی ایرو دوز لدجی اسرائیل دنرخینه دوزا سوجه مروحیه جالی افریقای باشور و لدجی اسرائیل هاد وکرن دو دوزه ده ادعا کرن که هن جرایدارن اسرائیلی داخوازا بکارانینا بمبیا اتمی کرنه سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بریا دست بکرنا رونشترین دادگاه یان ویس به هیل سر حساب خو یه فیسبوک داخویانی دا و گوت اسرائیل نخوازه خزای داگر بکه و گلوی سیویل کوشبر بکه هزین اسرائیل لدجی گلی فلسطین شر ناکن لدجی رخصتنه که تروریست و لگوری حقوقا نابنتوی شردکه پسپوری حقوقا نابنتوی ماجید بویدن جا آجانسانوچیان جهان عربی را خوی گوت دادگاه عدالتی خودی هزا دادوری یا هری بلند آل جهانیه او دکاره نتنه داخوازان فرمانانجی بده اسرائیلی و پراسنا گلی فلسطینی بکه پسپوری حقوقی راگهاندنا اسرائیلی رافید آرال جگوت سوجه ده دوزا کو جهیل افریقای باشور و هاتیه وکرن سوجه قرکرنیه دادگاهی ده 15 دادورین جوالاتین جدا هنه هم اسرائیل هم جی افریقا باشور لسر ناوی خواه دادگر ارکدار کرن هبونا دادگر کی لسر ناوی اسرائیل گلکی گرینگه و به کنیر ناوی قبول بکه درباره ناکوکیا اسرائیل فلسطینی و آلین وین قانونی ده زاناتره و دکاره باندوره لدادوران بکه